Uiguano wa kiuteti gatagati ga ciama cia UDA, ANC na Ford Kenya utigite wagagu wa kana kuri na ngirimiti yothe ikinyaniirio ya kubwo kwa ngwataniro ya ciama ici. No kiama kia UDA kugerera muikariri gitu wakio Johnson Muthama kiugite kwa ihinda riri no urata wa kiuteti uriho. Hawa ni marafiki na tunategemea kufanya urafiki na wengine wengi, lakini mambo ya kusema kwamba kuna coalition na muungano ambao utafanywa kati ya vyama vitatu au sita au ngapi, hayo ni mambo yatasungumziwa baadaye. Gukoretwo na ho gatagati ka nyoteria iturwa ngurani ati umwe wa uiguano uria wakinyaniirio gatagati ga ciama ici ni wigie aria makaheo tigiti wa kuhuranira iturwa ngurani cia kiuteti kundu gutiganite makiria kuria o kiama kiri na urumiriri munene, ndeto iria irehete wagagu munene. Kila chama itasimamisha aspirants ya wao kivyao, so tunaambia hao aspirants wetu waende kwa ground. There is nothing like zoning. No areas that has been given to any political party on the basis of the strength of that party from where that party comes from. It is possible ciama no compete. So no Kenya handwa kuoneta kiama kia ODM ona ngwataniro-ini watho ndumagireti. Bisha iria ikoretwo igicora maitho-ini ma muingi kuma uiguano uyu mweru wa kiuteti ukinyaniirio ni ahotekeku wa mutongoria wa ANC Musalia Mudavadi gukaheo giturwa kia munini wa president, undu uria utigite ciuria cia kana itua tariri no rithoge kura cia ngwataniro ino gitaro-ini kia Mount Kenya, kura iria cikoretwo cikinyoterwo na njira nene ni uingi wacio. No Muthama nionekanite kuhuthiriria mathabu maya. Why should we consider the number? Who said the Lendiles in this country be who they are? Who said the Pokomos should be the numbers they are? Who said these communities should be in their numbers? We are not considering that. So assuming ati Mudavadi no akorwo ni gukorwo kideputize William Ruto kia gicigo kia Central Kenya gikuigua gitiganeirio na gukorwo igwate munene muno gwi support ya Deputy President William Ruto. Munini wa President William Ruto akoretwo yahandite ariwe muhoraniri wa giturwa kia president na UDA. Mudavadi nake akoretwo agikinyiriria ati ario kihitahitano-ini na thegia wa uiguano mweru, no mutongoria wa Ford Kenya Moses Wetangula ndari anirira matanya make na kana Mudavadi no aheo kanya ga gukarirukia tigiti wa ngwataniro ya Kenya Kwanza ni undu ungiutigite a Kenya magicirio ria kungihana. The moment we have UDA with its presidential candidate, ANC with its presidential candidate, but coming together friends. Watho wa ciama cia kiuteti uria wirigite gwikirwo kirore ni President Uhuru Kenyatta kiumia githiru ni uheanite mutaratara wa kubwo kwa ngwataniro cia kiuteti. No horo wigi ithurano cia wamurani thiini wa ngwataniro icio niguo uronekana gukorwo kuire burita tha, na uguo gucungiriria urugari muingi ateti magie thoria matakorwo ni tigiti wa ciama. Things to do with the party primaries, how we do our elections, how we do our nominations. That is something that is a spanner in the works. That's something that is an ongoing process. Kama hiyo sheria inawaumisa Azimio, vile vile inaumisa Kenya Kwanza. Ona gutwika uiguano gatagati ga ciama ici cieri uronekana ari gitugi kinene gia guteithiriria hari uhotani wa githurano kinene giukite. Kiuria kinene ni kana hihi uiguano uyu ni uricoka gutwika muigua gatagati ga ciama oro ici. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Gutiri.